Insalongena gogo. Silwane awumeboye. Ya gogo yabona. Kunani kule plastic leli? Kunani silwane leli plastic? Sifo lokuzika nekhasi namabhutsi. Oh. Mabhutsi akathi ngingakala kuphi nje mabhutsi ku-interview yase carwash silwane. Ngeke baze bakuqashe. Usebenza ngemanti inkosi yami la ngekhathi gogo amabhutsi ayafuneka. Silwane. Kanti wena uyohabhuta yini ngoba kudingeka la uyowasha imoto kudingeka amanqapsi silwane amanqapsi. Emanqapsi asita kuphi amanqapsi gogo? Na uyowasha imoto yemuntu ngekhathi ufuna ukhumule amanqapsi ungene ngekhathi ungathi ungena endlini ushiye icathulo emnyango. Uphinda uphuma ukhanze amanqapsi akhala kalula ngekutathatela. Okay. Lemabhutsa ayawudinga uyakhulula nje amabhutsa silwane. Sengivile gogo. Interview lesibaya kuze bakuthathe naku lokunye bavame lapha sona uku-interviewa ngalisono utawuwashe nalisono bashidwa labaye bangani bami bashidwa indlela lokubonzela ngayo silwane uyabona lokucije sathi ibona ungathi kunentshentsheza ngemuva ngeke vele bakuthathe umgogoja silwane kuna ungakhaliphi kakhulu ungathi umise lethi ibona ungathi sengimanyovu uyaconza silwane ufuna kumisa kwelihlabosi umisa sandla siyazula silwane awukema umtimba uyatepetela uyakhomba kuba nemdlandla lesandla lesa sikayami la emtimbeni wale. Lawusima ngaphi ke manje? Lawusima ngaphi manje mina? Uyabona ke silwane vele abanakuthatha. Ngoba phela nathi usime la lesandla siyangcolisa vele lesi. Okay. Ngemdlandla silwane uyagijima lapha. Yebo. Na ungekhathi silwane uwasha ngekhathi ngoba leliso lamnikati wemoto nakacoca lapha uyacoca nje ubuke ngekhathi. Uwasha imoto ngekhathi sengolo ukufana nemaphupho lokufana makhala la. Uyabona lo lwamnawuthi awuthi nazo lento yakhe yowela phikela khathe emotini. Nyakuthi uthi lo mnikati wemoto iwelephi lento le. Gogo man. Ngoba na ukhuphe emakhala khona lokungenani sandla sibese siye emlonyeni nathi ubona ukuthi yonke into lobo ukade ukikhiphe ngekhathi uphinze wahamba nato. Okay. Lokufaka kathi liswidi nali lasibani uyalishiya lifilo lakho lalo mnikati wemoto. Na ukathi ledo ikhala. Leyo moto awuyiqishi awuyikhuphula uyayiyekela. Nawe ikhathi iqishi la uyivuli. Ha? Umnikati wemoto silwane kwenda ngesimabomu la kwenda emotini. Okay. Na usula imoto uyotimisela silwane yeke. Yebo. Uyatepetela lesandla lesasithinzi na kwendeke sathinzi na ususa indwango iyakhona. Okay. Gogo ngiyamva konke mina ngijayela ukuthi bese basengicede siyayisusa siyifaka lapha. Nako ke silwane lokungafuneki isilwane akufuneki. Na uqeda kwasha imoto yesilwane yemuntu uphakamisa isandla ukela umuntu ahleli lapha unikati wemoto. Ngicela ungisusele yona la uyibeke lapha. Ubalekela ini ke silwane? Nase kwendeka lo ngcubo ungakubandakanye wena lo ngcubo. Ngo wena utele kuto uwasha imoto ikhanya hayi kutoshayela imoto. Lo shayela imoto ngilo wayithe. Umthetho wasekhaya ngeke kwendeke bangakuthathi la silwane ngikuthunga. Ngena ngekhaya, gogo. Ngiyabonga semgogo, ngiyabonga.